brema kwan na no pay ye de seed ye da se brana so wo ko wanyuma so rade mfa mo nkonfo bi amra asumdwem sa wonyo hyenkani a mesro de bia me catchero share live on Facebook/Adom TV Go TV so hwehwe ya ye channel 119 na DSTV so ye channel 280 Oman hine kwabna asante se Ben ejina na so English teacher osa no osa sports teacher so ka ho ntino waye se ye pen ye ne hunu se ya ntwetwe ni bebre be me na me mu a chemu akwa kamara ho se mu ye ma me nche ya wana me P teacher pa na na dem na wa me ye me kutokura nkuto enye ye we dey very gidia wanya so mu ye na nkaba gidia wanya so mu ye Savior Church so mu ye na obuza mo odi wa so what okona nkaba the 12 apostles awoyo che unko bi da oh come on go ya wa ko bi da 12 apostles Sabo for Michael let's say no money ba o da buza so for Israel o bo aba me yina dance uni na really go bo yeah ma me cancel and no my dia tutu yensa tutu ya CBD share jai Savior Church, powerful church 12 apostles for Michael Inji Gabriel oh omo edi no ana say there be abofo be ya adwuma okay abubro basa na abesisi kim hey anya adwuma ketwa o physical abubro ba sorry dan ko bi den ti o se me carry wori su biu what does the physical abubro na abubro ya cheobia it's a good morning it's a fresh month and a new week yeah the trader upon yango ponas bribia da me catch us say onyame aseda de bebre just this morning me ankasa mani motorbike bi ono yi dodge sa panyan you know omo de na dia grow you can say abedipele hono kwa yefa Newtown abedipele dan na hono pig farm very good pig farm I know how much is just this morning sa omo hwehwe ni driving that's akete so wa hweho na me name say nipa kwa say you sew sa at once na oko ofo sew no oda no won na so at say nti e friend agro you know friend agro eno ade ya makonte e code baby ono ad ne car e say baby the Bosch pure water Bosch about say from nowhere obi di ne sase you buy wow the car no one glasses oko adrenate oko it don't allow frustration and mental depression because how they now we are here you know people are very frustrated omo ntimi continue omo me cameraman on the rent aso it you into na man no hwehwe ni pastor no cancel me fata baby me obia wa how de bia da meka it will say onyame aho de say e ma o san hye so abetim dia control how because enyina ye bie entade hye na kire wa bo ze ntuma katade so o say bia mitikono mafro sa problem ye nyo obia bie ni de kire o kakra ukọ sister Sandy ho a hawom ukọ afia man kwa hawom dachi hene ene de na fuye hawom oba me ho so for Israel bibia ba obia bon ho modern say obi mfa ne hawon koye nioma bia ensem fata e betra so atiase a no de say e ho amakra wo zo nipa e kwan obefo so a ne hawo ne benante ana be ye fro na the most important thing ebi ha ba e chenkroi obia beto nkasa no nko na wa ne rent obia beteninka ne ma school fees obia beteninka aduane on no fi on ne bakura ya fuzo shi ne ba so mti se do ne se so de nya na obare na se wo ne bra aduane ni fi na se ma kesi obasa aka to de baso obasa se pasia penny kra how oba focus ya ba ko pedia utimi ki kan se ma kesi ya no menko ato oba uwie so aso PSC ni onyame nya ne kesi na nyoba wakeka fa akwara yin uti bonkoso anu na be ba so sa akura ti bonkoso nyame na mo no wa na wo ye desire ti bonkoso no wo e ba ofie onyi ni na ti bonkoso ti bonkoso na di team wo ba se o ti bonkoso wonim se o se na wo se na so nya papa ka ko faaro se ya no asem ya yesu tun kasa asem no na waka no asem no waka no kasa enya kura wo de ano no asem no na de na enye mi na mi faari adam de bi na wo na o pesa ko fa de hire o fiti ana ko hire o de jaro o fa de ni ye o ba no kan insurance mguno I'm telling you, so no pay akwara no just mistake it to be a pan we twa na bro so mimi dia make am so bi antwe gi ntu
me could did not tell me go that she be no be handle me now we no ko catch about bread no chama no a try line I was man in try oh bonus mama na so fiti now call doctor o hwe aso ho no ka se na so na atia for so ntia say na asa e ho na wonu ho am na so no atia for so e enu hu de nkofo no obi enso na catch enu akwa o ye makote se ye hwe na fe sawa de kwa yira kwai okokra na ayi WhatsApp ayi bi aba pa uma ahye obechebe ayi run about you so mo ye ho no ne ade ese nkofo ye should take advantage akomfo yi e ho no se e ho no se me fa ho fle me fa ho but e ho no ye sisi ho ni omo sisi ho wi ho police okay kwan no so mo ye kwan no nti do e so slow down ne ade nti ese ho na ya no so ni wa wi operation ti se wa glass wa down no dey wa anye careful no be wie kura na the all share the story no on say do how be slow down so be intimo dia you have to slow say ana normally so you need air condition you know the man ba form kakra nti sa later one dey sa area mo amofa ho no dey obi anye careful be hu ani so obi ne na nam ho anya wo say bia oye pedestrian bia wo twemu but wani be hu ne bia moto ba ku mienu bi ne na machire be vigilant mo ni nda ho ehwo dey susu slow down especially sa dey asa na ye cars no bi mo car me dey say just wutu ansa na watimi central lock atumi lock me so tan ka mu lock na dey sisu ente sa dey a ene e di be yewo operations no kofo ye pa nya post operation America am Roberts no ne ade obefa no yema wanya hwe nso anu opra hwe o my dey a okay waboni free ko boda mi agbowo wana ne kwatwe manso yes it's just too bad enti mommy enyina ye nhwe hu ye okay so some how do atojo at the very be say time every minute be 2 minutes a day kwama to aso so how do atojo the work at there everybody o kwai there bro daily guide say Baumia Alan Clash adverting today New Patriotic Party amanyuko nene mpeyefo on pese to franka on be franka to for no kwakuhie na mpeyefo to no government adverts do so NDC marks Professor Mills's 10 years anniversary and once them ewan say Ghana gets accreditation service law and let's use public funds judiciously. Dr. Stephen Amwa, Deputy Minister, and also Akase. The publisher says judge wants Kwesi freed and calls Akufo-Addo an Attorney General. Wontumi denies Galamsey deals with Charles Opoku and 71,500 grab YEA jobs. And the Chief Executive, Kofi Japan, the final the workers say. MPP inaugurates Presidential Election Vetting Committee. One info say, Professor Mike Okwe. Ghana needs 25 years plan of action backed by national consensus to propel long-term development. Dr. Amwako Anaka say Daily Graphic na DPJ must say protect, invest in public media. Speaker answered the name GIA graphic sensitize public to importance of insurance. And the big one here, beyond Matthias Day, address human rights abuses. Reverend Opodifrimpong tells lawyers. And Office of Registrar of Companies extend deadline for the filing of annual returns and renewals to September. And what's on a Daily Graphic? Chronicle. And so the Chronicle, the Obakata, Mahama drops fiery hint of restoring Republic Day as a public holiday. Oh, I see. And RTI law has been given teeth to bite. Kojo upon Kroma. And so, Akasa, if you have you and I when I make opinion, a politician, Obide Abba, arrogance of power, a key instrument for MPP's exit in 2088, NDC in 2016, and MPP in 2024. Then young Mukrano, or say politicians, 1 month, journey, a case of 7 near dear. Ahmaso. Enti no ho asem na yebeka na me de sie but badomonline.com ensem ahodo no bi egu ho jebre tenase na kenkan ye kwa agodie mu ensem etwo so na enadwo yi ahosapenso wo ha sister Sandy be a guide betwo so asemi di kan wo ho pensem mu nso bebo akwan na fe interviews ahodo ewo mu no ye de abro ye ko na Professor Ike Wallace atwa so